Pausida yung pum iba maru iba pau khara update tawjare. Wangu da bom pokai veda security person ani sokle. Taksin district ki manung chanba wangu lupa maru maya tangasi nobitang pung tarit minani fumangarum tarak pada. Sakang dapat sina bom pokai andun attack toru pada Indo Tibetan Border Police ITVV ki person ani sokle. Asok bani ki manung da amagi fibam luna laide. Presta ki fangba fauna hai taragani tu suba Manipur Legislative Assembly ki tha asiki kunifan da pang thoka doriba. Ahan batangka ki mekal action adaba ITVV ki person sing adu handak tanaw na thongla ki bane. Wangu ki polling station sing action baki thodang logo daba person sing adu pulap waina wangu tera high school dalai rakhi bane. E49/612 battalion ki person sing adu ngasi no bitang patrolling chatluraga makoi ki matam khara ki oina hangba kem da halak bagi. Lambi da sakang dafas na hand grenade amalang sindun attack tawra ki bane. Bom lang sindun attack tawram leba kangbu adu maruti car amada laki amaso कार अदुमक दना थोक लगा चटके हारे बम मसिना पांदना सोकला पर्सन सिंग अदुदे उत्तराखंड की गिरजा शंकर सही कुंट्रा अमसों गौरव राय सही कुन गतरुक ने शंकर की सिफाई नंबर न CT/GD 100330252 नि अदुगा गौरव राय की न CT/GD 130450477 नि हारे थौदोगा दु थोखरब तुंगदा मखोय अनि काक्सिंग द लेबा जीवन हॉस्पिटल द लेकन न बफो खलगे Mafamatu da ahan balaying sa tarabatung de Imphal da purakhe makoy ni ki manung da amadi marakta khutta bom masena fale aduga to fa amatu na makhong yauna haksang ki mafum camera da bom masena fale haire atopa pau madana positive oitu na laiki da basing poloi bada IMC na lupa lising taramanga laure covid na baram oitu na mari laiki dre nifuga mapan positive boire COVID-19 ki laisa da sina maram oitu na Manipur gi ana lahing sangsing da sikibam using menithong da leiwa public crematorium da follow by the Imphal Municipal Council IMC na follow man oidul palising taramanga laiki da bagi imong banung sing dagi lawdon miam da chawna kudong chada ba meok na le state da sida COVID-19 ki laichat na misimina thokan ba horok pa komja lising ani kun gi agan ba saruk tagi laichat asina mar oidul laiki da ba musing asi lekai crematorium da follow ba kudong chada ba dagi mini thong da laiba public crematorium asida follow itu na laki bane asomna lekai da follow ba kudong chada ba musing mafam asida follow ba matam da IMC ki mekai degi poloi bada sinagadaba sing thau kuna sing ba folam sing langba mati matuba semba saba ki charso na leki daba myoya mamgi imung banung dagi palising taramanga lagduna lakhe bane aduba asumna awavtari ba imung ki myoy sing dagi poloi na daba ki tabak lenga kamade lenga ki mari lena ver loisang sel lowa habasi yamna baram chadaba thongni aiwa wakat ke lakpudagi kumjali sing ani kunma thoigi ani subo web ki matam dagi Public crematorium asida follow bada sangpa polong kudemak mari lena ba district authority na pothok lagani ana lang ala lang sokra bane masida sunatna district authority gi makita gi su ai ba serol fo pothok ba lai khra bane second week ki matam masida no madam yu kun ki batak lai sa asina maram oidana sebe yauki ba atogi follow bi ki mamal imong madung dagi lo bagi mhuta district authority sing ki khuthang da state lang na pothok ki bane makha darak ba atopa pau madana Ukraine ki manak da Russia ki military drill matam sang dokre landarak pa yai hai bagi akiba hengkadan kre ngasi no masin mitter loisen gani toramba military drill sing adu Russia amsung Belarus na makhatana matam sang tokle haina Belarus defense minister na phangdokre military drill sing matam sang tokle haina Belarus defense minister atu na phangdoki mo wafum adu na nok sup leba ki losing basingna Ukraine da Russia na landarak pa yabagi phibam ma leire ai bo wafum adu amuk hena kansan kre Wari basi Russia amsung Belarus ki mafan thangba ngamkai sigi manakta hengkalak liba military activity adu ga mari lain lakulak pani amasok Nongfuk tangba Ukraine ki Donbas region da wangkalak liba ungkanar liba adugi maram dagini ana Belarus minister aduna aike Moscow na adugumba aningba amatalaiti ana yadraba phawbada neto na haribadi Russia na Belarus da lanbi lising kuntra phawba yongna thazlakre amasong makoy du Ukraine da landana ba force ama oina sinara pa yai ana neto na aike Ukraine da Russia na landaba ama Kianava sanction singe atingba atuna batik chati haibasi Kremlin chief Vladimir Putin ge wakal da kalam bayai haina numai jing bita sandoki ba BBC interview amata British Prime Minister Boris Johnson na haike sanction na wakal yaudaba actor ama thingana bagi matik charam da bayai amasung masige matang ta tangak asida Vladimir Putin na wakal yaudana kalam bayai amasung mangda tarifa mangta kadaba du uram da bayai haibasi aikoi ya bata bani haina Mr Johnson na BBC da haike Namita asida hana dalam asida artillery cell kaya kafkiba adu ki mathak da Russia na sogan pa tongan ba kanglop sing adu pai ba adu na pai ba lamdam nokfok thang ba Donbas ki city Donetsk dagi mayul da fokai ki basing makol ta ki ana Reuters ki pau amaki pau amana ai ke
नौजुकी लेबाक्सना लानमी लाख अमगा लिसिंग यांखै दगी हेनगनि अना पाबा रशिया की लानमिसना यूक्रेन की अवाहक नोंपोक अमसुंग खादा पैसलखिबगी मतुंगदा रशियाना सौगतबा तोंगनबा अनिंगबसिंग अदुना फाइरिबा नोंपोक थांबा यूक्रेन दा लेरिबा अयाम्बा सरुक अदुदा नमित क्यानी दगी होना नोंबै कापकी थौदोकसिंग थोरगले लानमी ट्रुपसिंग थामलबसु यूक्रेन दा लंदानदबगी थौरांग लेते अना रशियाना याखिदे करिगुंबा रशियाना यूक्रेन दा लंदारकबा ताराबदी रशिया की कंपनी सिंगबो डॉलर सिंग अमसुंग पाउंड सिंग फंगबा ngमंदनबा यूनाइटेड स्टेट्स अमसुंग ब्रिटेन दा काक्तरकनि हना जॉनसन हाइके असिगुंबा सैंक्शन सिंग असिना यामना साथीन हेन हेना खुदोंग थिबा थौरकनि मियाम हान हाइनरिबा अदुदगी यामना हेना अवाबा नंगनि हना जॉनसन हाइके सेलकन कापसलखिबा मरमदगी डॉनबास की टेरिटोरी दा थबक तोरंबा चेक पॉइंट तरेट अदुगी मनुंगदगी अमा असिना माइसिंग मिटा यूक्रेन दा थबक तौबा लेफनक्रे अना यूक्रेन यागी मिलिटरी ना हाइक्रे यूक्रेन गवर्नमेंट की फोर्स इन रशिया ना सोकटबा तोंगन तानिंगबसिंग अदुदगी मरकता खाइदोकनरिबा परिंग अदुदा सेल कापगी तौदोकसिंग अदु हौकिबा सरुल सामने हेंगलखे मदु यूक्रेन यागी गवर्नमेंट ना कहौरपा अमने हाइके अमरुमदा यूक्रेन बसौगटबा नोंसुकी लेबाक्सिंग लमदा मदुदा हेंगलक्लिबा इरांग अदु हेना फाक चौबा मुंगनबा अमगिनी अना फोथोकलगा रशियाना लंदारकबा याननबा होनबनि आइना खल्ले तोहन तानिंगबसिंगना लेरिबा मफमसिंगदा यूक्रेन की फोर्ससिंगदा सेल कापसिली हाइबा अदु यामना सेंगना मिनम्बसिंगना अना यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ngasi नोमाइसिन बिता हाइके ब्राजील इचाउदा सिबा चामगनि फुट तरुक याउख्रे ब्राजील की पेट्रोलियस सिटी दा साथीबा इचाउसिंग अमसुंग लेबाक निंखाइबसिंग अदुना थोगलकिबा लाइखोम लाइनांग की मरक अदुदगी रेस्क्यू वर्कर्सना थांजना बिता असिबा सांसिंग हेना सिंथोलखरे अमसुंग आंगाम कुंतरुक याउना सिबगी मसिंग अदो चामगनि फुट तरुक सोख्रे अथावलेशन मरकता मी कनबा अमसुंग तेंबांग बकिंग बियोसिंग अकाय अतोयकी मरक अदुदा जोटपाक अमसुंग बिरचान ना चिंगबसिंग तौदुना थीबा हुंबगी थबक सथारी कनबा अमसुंग तेंबांग बकी मियोसिंग कनागुंबा अहिंबा मियोसिंग लेब्रा हाइबगी अपिकपा असागा लुइना सथरगलिबा थबक सिंग असिगा थाना मिनिट मंगानी सुरे मांगदाकबगी मफम असिगी माय चबुक्तगी मी कनबगी थबक तोरिबा मियोसिंग अदुना बरक मरकता तुमिना लेनबा अमसुंग हिंबगी खुदमसिंग ताननबा हुइसल हौना खोंगे अदुबा तागक असिदा लेबा को कोनमित की नो अदुदगी अहिंबसिंग फंगनबगी आसा थोइना उद्रे हाइना अथॉरिटी हाइके येमेन की आर्मी का सोकनबा लांदा हाउथी मिलिटेंट चामा यांखै का तरुक सिरे हाउथी सिना ड्रोन स्ट्राइक चथाखरे हौकिबन मिन इनी असिदा येमेन की अवांगथंगबा प्रोविंस अजादा गवर्नमेंट फोर्स न सोकनखिबा लांदा यामद्रबदा हाउथी मिलिटेंट चामा यांखै का तरुक सिरे हाइना मिलिटरी सोर्स सिना फंगदोरकले साउदी बॉर्डर का नगनबा हरफ सिटी अमसोंग ताइनबा अवर डिस्ट्रिक्ट लकलनी मकी मरकता अकन बलान सोनखे सोर्स अमना थांजना मिता एजेंसी दा फंगदोरखिबदा हवट गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस का सोकनबा लांदा पुन मिलिटेंट चामा का सोकना तरुक सिखरे हाउथी मिलिशिया की गाड़ी क्या कोलिशन की एयर स्ट्राइक अमागा थोकी अना साउदी लुचिंगबा येमेनी गवर्नमेंट आर्मी सोगतबा कोलिशन पल्लदुना फंगदोखे मियोई मरी सुसाइड तौखरे नमाइजिन नुमित केरला की ट्रेसुर डिस्ट्रिक्ट की कोनुंग गालुद लेबा युममदा मियोई मरी सुसाइड तौखरे सुसाइड तौखिबा मियोई मरी अदुदी इमुंग अदुगी मापा मामा अमसुंग मसा अनिनी हाइरे लाइगिद्रबा मियोइसिंग अदुदी कादमपरम अशरफ सही निफुगा माथोय माकी लोइनबी अबीरा सही कुंट्रा मंगा अमसो मखोई की मसा अनी फातिमा सही तरागा मरी अमसो अनोइना सा सही तरेने जुमदुगी थोंग थिलुबा मतमदा इमुंगी मियोसिंदा हांगदोरक्तबदगी थंगदोगदु खांगलखिबने युमदुगी मनुंगदगी लोंग तौरोंखी अमसुंग थौनावगी लासिंग टेपनबलमखे पुलिस पाव फीबगल ओइना थोंग फकायरगा मनुंगदा संगबदा अबि मरीबक सिरंबा थेंगनखे कोदुंगलुर पुलिस की सोर्सिंग फोंथोरकबदा मियोई मरी सिरंलिबका अदुदा कार्बन मोनोक्साइड मनम चेलमखे अरोइबदा कंटेंट असिगे मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदे फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असन अतुमता कानारबदी सब्सक्राइब तोबि डिविजन सब्सक्राइब तोबि रबलोइनना लाइक एंड शेयर तोबसु काबिगन पुनमक पो अमखान थागसरी